Sanibonani guys, welcome to Khangela Academy. Namhlanje sizokwenza i-trigonometry. Sizoqhubeka nama-trig ratios. So usine ulingana no-opposite over hypotenuse. Okuchaza ukuthi if ubuka la kule angle, usine ulingana nale opposite side over le hypotenuse side. I-hypotenuse side ile side opposite to i-right angle. Usine ulingana no-opposite over hypotenuse. Sibuye sithi u-cos from le side ulingana ne-adjacent side over the hypotenuse side. Adjacent side over hypotenuse. Then u-tan ulingana ne-opposite side over adjacent. Opposite side over adjacent side. Yeah. So le zinto le kumele uhlezi uyikhumbule emqondweni wakho and indlela ongayikhumbula ngayo elula esetshenziswayo most of the time ka-maths ibizwa nge-SOHCAHTOA. So lo S umele usine, lo O umele u-opposite, then lo H amele u-hypotenuse. Shouthi usine ulingana no-opposite over hypotenuse. U-cos alingane no-adjacent. Lo C umele u-cos, lo A umele u-adjacent, lo H umele u-hypotenuse. So u-cos ulingana no-adjacent over hypotenuse. Bese kube ulo tan lo T umele u-tan, u-tan umele u-opposite, u-A amele u-adjacent, okusho ukuthi opposite over adjacent. If bese sibuka ngale angle sesifuna le angle lena, sibuke la sisebenzisa ama-ratios. U-opposite ngeke kusaba ulo, u-adjacent ngeke kusaba lo. U-sin alpha usezolingana nale opposite side leli, opposite over hypotenuse. I-hypotenuse isanjalo, i-hypotenuse izohlala injalo ngoba i-hypotenuse ile side opposite to u-90 degrees. So kwenza kanjalo. Sibuye sithi u-cos alpha yena uzobe eselingana nale adjacent side over le hypotenuse side. Bese u-tan alpha yena tan alpha uzolingana nale opposite side over le adjacent side lena. Yeah. So uzame ukukrema lento lena ngoba uzoyidinga uye kwi-exam noma kwi-test. Okay, so lama-trig ratios anama-reciprocals wakhona. Ama-reciprocals siwadingela ukuthi sibhale i-expression yethu ibe clean njalo. So lama-reciprocal lawo u-cosec, kube u-sec, kube u-cot. So u-cosec ulingana no-1 over sin theta. U-sec alingane no-1 over cos theta. U-cot alingane no-1 over tan theta. So kwi-exam indlela ozokhumbula ngayo ukuthi u-cosec nobu-sec nobu-cot ukuthi umuphi. So ubuka lo S umele usine for cosec, lo C azomela u-cos and ku-sec, bese lo T amele u-tan ku-cot. So ubuka lama-letters asekugcineni after the first 3 alphabets, iwona azokutshela ukuthi leyo reciprocal leyo ilingana i-1 over bani. Kwi-trigonometry-ke sinama-special angles. Ama-special angles wona siwadingela ukuthi siwadinga phambili kwi-trigonometry uma ngabe sesenza ezinye izinto ezingaphambili zaka-grade 11 or zaka-grade 11 noma senza ama-trig identities. So lawo
Lama-special angles a-special ngoba siyakwazi ukuwakhumbula ngaphandle kokuthi sisebenzise i-calculator. Lawo ma-special angles lawo-ke u-30 degrees, u-45 degrees, bese kube u-60 degrees. U-30 degrees, u-60 degrees, u-45 degrees, u-45 degrees. Uma ngabe u-eda ama-angles kwi-triangle alingana no-180, uma kuwukuthi bowungakayazi leyo nto, kumele uhlale wazi ukuthi njalo uma uhlanganisa lama-angles akwi-triangle kufanele alingane no-180, and lesikwele lesi esilibala ekhoneni sichaza ukuthi u-90 degrees loyo. Ya, ungaphoza ividiyo bese ubhala kwi-calculator 45 plus 45 plus 90 or 60 plus 30 plus 90. Okay, so uma ngabe sibuka lama-special angle, masithi sin 30 uzolingana no-1 over 2, uhlezi uzolingana no-1 over 2. U-sin ulingana no-opposite, shuthi u-1 ungena la, over hypotenuse, bese hypotenuse ingena la. Bese u-sin 60 yena ulingana no-root 3 over 2. So uma uthi u-sin uzobe elingana no-opposite, shuthi u-root 3. U-hypotenuse uzobe elingana no-2-ke, ngoba u-sin 60 uzobe ekukhiphela u-root 3 over 2. U-tan 30 yena uzokukhiphela u-1 over root 3. Uma ucofa kwi-calculator ngicabanga ukuthi uzokukhiphela u-root 3 over 3, but angizukuchaza ukuthi ngobani kunjalo okwanamhlanje, into engizoyichaza maphambilini. Kanjalo u-tan 6 uzokukhiphela u-root 3 nje kuphela. Bese size ngala kulama-special angle, kule-special angle yo-45. So ku-45, if unama-angle alinganayo usuke uzoba nama-side alinganayo futhi, shuthi asuke ezoba u-1 u-1, bese leli elikhulu lizoba u-root 2. So u-sin 45 uzokukhiphela u-1 over root 2, but uma ucofa ku-calculator u-1 over root 2 uzokukhiphela u-root 2 over 2. Unga-confuse-eki, kusayinto efanayo. Noba uthi no-cos 45 futhi uzokukhiphela u-root 2 over 2, ngoba u-sin 45 uzobe u-opposite over hypotenuse, kuzobe u-1 over root 2. U-cos 45 uzobe u-adjacent over hypotenuse, ekusawu-1 over root 2. So into enjalo-ke, ingakho lama-angles a-special sikwazi ukuwabala ngaphandle kwe-calculator. Bese-ke sesenza i-example ama-trig equations. Kulana sizosolva u-sin theta is equal to 0.8. La sifuna ama-side sifuna ukuthola i-angle theta nama-side, nama-side. Okay, so u-sin theta uzokukhiphela is equal to 0.8, but if ucofa u-0.8 kwi-calculator uzothola ukuthi ulingana no-4 over 5. Kodwa u-sin theta ulingana no-opposite over hypotenuse. So sesizoba no-4 la ngoba u-opposite angle to theta over hypotenuse, sishuthi sizoba no-5 la ngoba ile hypotenuse yethu. Bese siyamtranspose-ke u-sin, sisale no-theta is equal to sin inverse 4 over 5. Uzosikhiphela 53.13. Sizokwenza isibalo sesibili, sizokwenza u-2 sin theta plus 5 is equal to 0.8. So sizoba no-2 sin theta, bese sithathe lo 5 siyamwelisa, uzobe is equal to 0.8 minus 5. Buye sibe no-2 sin theta is equal to 0.8 minus 5, or 0.8 minus 5, sibe no minus
21 over 5 bese siyadivayida ngo-2 soba no-sin theta is equal to minus 21 over 10. Mase kanjena sesiyazi ukuthi ngoba sin theta u-opposite over hypotenuse sizoba u-opposite wethu u-plus or u-minus 21. Sivele simenze abe u-minus sizoba no-minus 21 bese u-10 uzoba positive oyi-hypotenuse 10. I-hypotenuse ihlezi izoba positive ngoba yona siyakwazi nokuyithola nge-Pythagoras theorem. I-Pythagoras theorem-ke yona inale equation ethi r is equal to root x squared plus y squared. Mhlawumbe soke wayibona kodwa if ufake izinto kuma-square usuke uzothola inamba positive nanoma kanjani. Ubese masesithola i-angle sesithi theta is equal to sin inverse minus 21 over 10 uzosikhiphela u-maths error. Usikhiphela u-maths error ngoba i-hypotenuse kuhlezi izobe isayidi elikhulu kunawo wonke ngoba if ubuka la usuke uzothi le side plus le side squared bese uthola le side yabo njenganje le i-hypotenuse incane kunale side or le side ihlezi izoba u-error-ke vele-ke. Bese senze isithathu eku-1 over 2 cos 2b is equal to 0.3. So lana sizotimes ngo-2 both side times 2 times 2 shuthi lana sizosala no-cos 2b is equal to 0.6 bese transpose u-cos sizoba no-2b is equal to cos 0.6 cos inverse I mean u-2b wethu uzolingana no-53.13 degrees bese sesidivayida ngo-2 ukuze sizoba no-b eyedwa divided by 2 sesithola u-26.56 degrees theta. So u-beta is equal to theta is equal to 26.56 degrees. Thank you. Mangabe kuwukuthi uyithandile le video bengisacela uklikhe u-like no-subscribe button.